Mi pediang ngobhaya phi baro sha ka jing seng yalap ka jing kemen jong ka jing pelat ka banlong hamaran Saiden nadu ka arpusan hadu arphanyau tarik November arhajar arpuar ki syakri jong ublei i apostol pendap borlang dekhar dan bat kiwe kin syakri ya ka ktien jong ublei wan ban mat ya ka jing pen em ka jing pen khia ka jing pelat bat ka jing kerku na utrai. Rung the boxing jadi rung boxing baik. Penjurung kita. Come on, Johnny, come on. Muka size, muka rak. Rung support jadi rung. Watakan. Gaduk. Muka size kali. Rak. Muka sa. Good. Okay. Woo! Nanti. Good. Good, Johnny, good. Base one. Kali base one. Winner of this match by technical knockout, red corner, Johnny Mortron from Ground and Pound. Laingut kirang yakura mixed martial arts MMA na ribhoy distreng kibala sedang ban pau bha hagajalla hakini kisngi kibadei na kaslam ai jinghikai yakura MMA hagajalla ka ground and pound gym kibala wanra ai kanam mat keburam haga distreng bar hagajalla hi baro ka wei hagaba kila wanra ai kitakma kum ki nongjom hagi kerdan ba pher na ka lumpung yakura MMA kabala tip kum ka first MMA Guwahati Championship Tournament Arhajar Arpawar kabala long hanongba Guwahati Assam hagaba hakatei ka tournament lai poi ban shimbanta ki rang ba ki theyakura MMA nakaleng ki jalla jongka North East ke badon hadu kumba ars pa ngud ki rang bat ki theyakura kitei ki laingut ki rang ikura ki balalej ban mikmat na kaslam ground and pound gym ki kentup yu samla Don Busters imli ubala khurya ka takmak siar kum uladu haga kategori strawweight baru ubala yoru kum best fighter jong katei ka tournament usamla Kennedy Mauyong ula khurya ka takma rupa haga kategori strawweight baru samla Johnny Bortron ula yo khurya ka takma rupa haga kategori bantamweight lalam khmat igitei ki rang ikura syakatei ka tournament do ba Kores Marwin ubadei coach bad utrai jong ka ground and pound gym kabala senran langru do samla Daniel Damlong ubadei kum assistant coach haba phai khendiat katu kat ne lengkot syapang uladu hakatei ka tournament ubala khuri ka takamak siar barkum best fighter hakatei ka tournament usamla Don Busters imli utei urang ikura udei bawan na kalongyeng longsam ka badung na kasnong chat moit diwa Southwest Khasi Hills District habayo banyakran baru Don Buster ulaya tu banadu kipor kiba menshua hi ula judon ni kajing trang berkajing angnud banlong kum uwei ni kirang ikura hakajalla bad ula ju persang bat treshitom banyo ikilat kilenti bo unyo ban poi shikibenta khapsor bo unyo ban leit sha hikai hakislam yakura kiba khampaka hanrei namar kajing duk uklam yo alat satya bad ula hab ban ino ru wadjala kajing puli bad leit belas ngino ban kershan yalade bat kumju yala kayeng kasem Day hadin katu kat nepor ulalej belano hasor shelong bad ulalej ban sha hikai yalade hakawei ka shlam ai jing hikai yakura bad day hadin balawan lingshop ka klam covid khat khandai hakaperthei baro ka wei ulalej phai biang no shalashnong day hadin balaja no ka klam covid khat khandai ulawan her sa ribhoi ban wan bela bad ula peteng biang pat ya ka jingsha hikai yakura ha ka shlam ground and pound gym bad day nadu ka te ka por utei urang yakura ula treshitom lah ka kam belas ngi ka jong u ha ka jing pule ka jong u bad kumju ha ka kam yakura ka jong u ka ba mentau la sedang ban kenjo shiki mau jam jong ka jing thrang bar ka jing angnut ka jong u ka ba baro shikata ha ka jing im ka jong u Continue.
Yes. Continue. Referee, last stop section. Continue. Hard point. হাত ধর দড়িলা দড়িয়া বডি ধর মাথা উঠা Yes. Yes. Hey, stop. Good. Good. The winner of this match by TKO, blue corner, Don Bensar, representing Ground and Pound. Keteng juga kadi dan besar sini kesenong try juga kadi na southwest kesihir mau korbat na umsit telah jan pas tang aku terkai bekali wan senong tu tang ban ngapa be ben lakai na sa wan sini seka MMA Kumbakan betul lagi lempung ya kurang kembali lagi buat layak pun sementara sebar ke jalan ini sebar dari dakin bet baru bangala arung hakej kalong dakin bet tangka ka MMA nakin ke BJJ ka kickboxing la pilakai new tuli light tuli ngarem soft tuli ngejok adin bang lawan kanate nga singo la sukman hik ndet bang la job aduh bandai long bespat ketar marang paju yo rek kena kalat bangan job kumbas betar tapi lawan batai kendiat hai ka gym lan ka jaka practice bapi julekai bapin practice ka ne jing lekai ka gym bang practice man kasi ha ka gym bang practice man kasi ka de beha nompo ground pau MMA gym kalian bai kai do bakat junga kuis bakoras marwi bagi bakat junga wan sementara kumna pipoi akan kayu sementara kumna pipoi konon kaya ne kumna lagi oh nikong nadu darit hing lakwa ban long win martial arts dong ga mekalia tamba nan haga jinduk ba yang sem yolat ren mar darit ngam partner ban sang marwe sine stai adin bang ladap kertas nem ngalapas cek kelas tur as ban ngapa ban lain aslong mar kimi ini pajong hakim lara ban kesan school ban lain aslong kedau ka long ngabang hapan pep na eka kelas ban belahi ban ngan wat jila kai bang kwa ban kai martial arts adin nokto ngali aslong le bela mes sengi ngali kai step ha ga gym jong sarai saya hadin nokta ke basic ngalanang tu hadin mar hajing bela kamne resisikan mar habe suwi-suwi hang tu ngala iyo bersange no hadin tu kawan lockdown hadin tu kamsim juga pat kurang nak pa ben lekai tamba long lockdown tu la senam tam song be snong sebelah bet man kasni snong la spa sngi ngala pa ben pelang bet ben wana chenen mar ha to por ba antani la long win urang ku kura jong kami khalia bala poha ngaru ka jing pau jong ba tni ngaru ngala pa ban wana chenen ken ba ngatip atat ba bakha jong ba kaya kana gym ground pau me gym adin tanga pelabet man kasih yang pelabet man kasih dah selap nor was sabet pelabet man kasih me paru jengai kimpan besarnya baru ngatip ma kejembut juga kadon nak cawe kiri ong beda memle school makanaru deban bela stom menteri pen kersan hi dalajong yalajong nomor ila itu ba ndon lat ban nomor mi pajong long beduk basu kelasni bernidon keranggut entas para bakaduk entah dang slide keren dang rita dang arsnem kadang hapersan lagi lade hadin tu ngan wan arsne mari bakat jangai kuis balong yang im simbai bai panai rai jina kai isu kai free be jangan mari tamai basitu ya kading kwa jonga ba ngamla ra ban siu kum kiwi na ban ong siu haga bai panai tu ngasu ta kejing don jing i ngala ban ila kai be kana gym bakan tristom nang nai sukmat ngan kiu wan long ku lem kum kiwi ki jela bala kampau jong kana ga India jungi ngaru apa ban long lem ta tambah ha kejing tu lembah kejing don jong i bakha jonga ba kai be jenga bangan ba kai stom banga yang bangan pelak ban pesa kana ga terdan bangala job menin has de ha po wati te kumba kano kanta bapi chai practice hakashi singi
Hakai sisi nggak praktis untuk men step mengalih merak step itu 10 km man ke step tambah ngambil merak speed merak itu merak ski ta dan itu mensingi ngalih kelas apa Riboy College nah tadi itu one class itu arah baje lah opaying bamja itu lai baje lah seteng itu hadu san seteng rebut baje te hato kane ka jing le kai ka jong pi pidang don shushu ka jing tmu pinang kiu kham sa jrong shushu ne kan kun no tang kan ne jimut juga te kadang tanggelat dengan sang bet ban le kai bet bangan poi hakaran ke ba kham sa jrong kum ki one championship ne ki ngakwa bet kadang ngan kwa bet ki jrong ngam kwa ra bangan ne ha ju ke ngakwa bet ban le kai bet ki jrong Jika ibar ka kubur ko pinai sa kiway pat para samla. Kakubor banga ai sa kuipat prasamla kalong ba wadlang hidup ha kano ro simbang ikwa kaman simba ngin push bese sekmat ban yele ya ka ban nom kan randin ta wad laki jing jing jar kano ro simba kaman sim ka kwa ban kiu sijrong de ban kan randin ban sabi kita kijing la da duk na rolong simba dan kejumut bas kam te kapoi beki kalat kam dorju ujing kerman rage